Awusiafo yemo bibi akwaba efamra de party be eso ensem ankasa de bi koso ewo Ghana ha de chie bia ane mu ensem ba trend bi ewo social media so na we de odi wani kopie mu ewo TikTok a eye ne trend yie pa ewo hono mo eye ma mi bia chese oni ni kunu ete na omuniema omoye wo social media so nye omu videos ahodo a eba bote no a chese eye asefim ye obi bisa se ntitibia bi se ya eno motimu ananda bi yari edi akire wo social media no so etieti ensem a ewo akire a na chese kane no na omabrabo antise enne pictures ni bi na ho ewo screen so no na chese be ma no kane no yo sofo e na afi so ba nso ye sofo maame a chese o ma wo foforo so mo go to abofa ni dion say bibisa pictures no e na etwa wo social media so enne videos and pictures are eba no eye different. I wish videos ni bi eba eye viral na so social media no so no. I trend video ba ko de omo sa omo di odo be ma ne tam oba no e de to ne sa so be ma no kra o twe eye ntampi bi ene ne ekeka ho ewo ho. Eno na akofo bi sa say na eden e na si ye nti a omo be create bia bi say mu. Na eno na akofo kan o social media so yes omo be free mu and na sacrifice because so and a chese ama omutibia ababe say obusiafo yehwe videos ni bi na yakoba yatoa so e de amount na omo video no omo ye kane na chese omo yi omo honi mpono Ghana fo bi a report omo account na omo didi sa djuma no e wo TikTok no na eno no ba no bufu ya oba live e be tutu bi e de mane Ghana fo yentwa ye nkomra yakoba yatoa so e de amount Kubra o build the mame Uzi ya kwasho na sa unponchi na gwadwo mu jimi no emponchi nwa military no China for me say we mo china mo nko nto nchene ni ba bi say no gu o man ani mu ase no kwasia no te do jimi no we no gu o man ani mu ase no kwasia kwa uni bla some build page no me how nyam jam go no wabusunya that is it or how be am film 50 the one as me build me TikTok page and put this before doing after my boat ya me so Sarah said to me jagu so dia pon mo kuchia kwasia ko dwan o den tie you build page ya de ketu o build ya de ketu kwasia kwa o build ya de company otimwodia odia o beta me company be jimi a kire me o send dry ye ne o dwan kwa wanim said ye wu ase what hu anya fe kwasia o hu se magi salt o hu se magi salt na lumba kan di pa fun e din sanfun wanim said Ghana dawa kwasia kwa me na obejimi a kire me hey me di me crew boxer me crew sha de be to me page way me se nkrofo te wo ena e de na Shatta Wale yi ne kote fia na eno so kote ye se wa hu dumdu ya o hu sampen dua o hu timbe dua so ma ho ga ni dua wa yo kru o kote fia se nkru medua ene yo so kote ye ena wo je na obo na kote ye wula mi mu na me jeje nwa because we have to go me so Mrs. Shake so ya oti Dubai say ena me be so twa yi mai madi kuma ni ku say what hu ni me gu na ha mu e yo se we nkola mu uba na baba me jeje no me ni pepe ya wa yo kwa me yi wa ma Shake ma ka chire wo so be go me dem na me jeje kote ko fi o ma ka chire wo wo be go de na me jeje kote au dia say de wakati wo hu wasi odum dia timba sampele we enye dim tridio hwe yo se we enkra na dua hu se hu yo ba na peja ni mu na ba be menye pepe o re ko ayi de ko ma to ma mi kunu baba o te ha say boxer video ya de koto me de koto mi page we papa we de me kan me sen kan mi ka fesu so master papa Mimi ala ti fa te won. La yi la o. Mi papa te won. Wa. Edu George ya ti ankro wa ye bidro yi. George Jordan sa no wa hwe ne court wa yi no wa hwe ne court. Ah, Ewrade, wa di mo bro papa. Ajagulaja say say die yenkolemo
na do Opa wo kumasa so for opa wo be that kwa ya do say hey chief what you to say they dump pillow what you dump you could bra o build the mame o the yan go show kwahwe na sa ponchi na gwadwo mu jimi no ponchi nwan military no China for be say we mo china mo nkunu to nchene ni ba be say no gu o man ani mu ase no kwasia no te do jimi no we no gu o man ani mu ase no kwasia kwa uni bla some build page no me how na me jam go no wabusunya that is it or how be me feel 50 the one as me build me TikTok page and build this before both ya me so Sarah said me jagu so dia pon wabusunya kwasia ko dwan o den tie you build page I had the o ga so build I had the kwasia kwa o build ya company oti wodia odia o better me company be jimi a kire me o send dry ye ne o dwan kwa when you said you were say what who en ye fe asia who say my gift who say my gift so na lumba kan di pa fun e din senfun when you said Ghana dawa asia kwa me na obejimi a kire me hey me di me crucial box or the be to me page we me say nkrofo to hey ena hey e dey na hey Shatta Wale yi ne kwota fia na eno so okote ye se wa dumudu ya o sampele du ya o timbe du ya so ma ho gani du ya wa yo o kwota fia se nkurume du ya ene yo so okote ye ena wo je na obo na kwota ye ngula mi mu no me jeje mu a because we have the program so Mrs. Shake so ya oti Dubai say ena me be so twa yi mai madi kuma ni ku se wa se wu ni me gu na ha mu e yo se we nkola mu bana baba me jijo no me nya pepe ya wa yo kwa me yi wa ma Shake ma ka chire wo so be bo me den mu na me jijo kotia kofi o ma ka chire wo Shake wo be bo den na me jijo kotia au dia ka se wo hu wa si odum dia timba sampele we enye dim tridio hwe yo se we enkran na dua hu se hu yo bana peja ni mu na oba be menye pepe o re ko ayin de ko ma to ma mi kunu baba o te ha say boxer video ya de ko to mi page we papa we de me kan me sen kan mi Yesu so master papa Mini ala ti fate won. La yi la lao. Mi papa shake it won. Wash. Edu George ya ti ankro wa ye bidro yi. George Jordan sa no wa hwe ne court wa yi no wa hwe ne court. Ah Ewrade, wa di ma bro papa. Ajagulaja say say die yankolemo na do opa wo kumasa so for opa wo be that kwa ya do say hey chief what you to say they dump pillow what you dump tap send kwantia ya faso send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni how bia o di an so be ko Play Store and App Store na wa download the tap send app no o download the pre obebusa so wo promo code and once wa bo Adepa TV e di ashem wo bo shem say pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send o send this kana free of charge ebetini abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon for nanye ekoso e wo TikTok ne so eno no omo pictures ababonti a pictures no oba na ye hu ne so wote wo no wo kasa ne bema ne pictures ne videos no nyina no kane no no monti sei na momo no omo pictures a chese go screen ne so no sa na no mote wo hwe oba da na ne mu odu kakra bema no so na ne mu odu kakra fine but kan ho for comment for to comment section join ye wa ha ye wo live e wo YouTube na e ya Adepa TV oba so a no wa share na akoto afoforo no so ma baso be no ma be kire o madwen e wo ho no na e ye tibia bi na manipa bi eduru ba bi sa oba so a for comment e fa bra miss kavage wa ha sanso e na shodi wa ha ye de hu nkomo twetwen e de ebro obsia fa kwa ba bia bo ko de
ensem wo beto social media eso no agentwe ha ye TikTok so ba bia be fa bia obi aka ho asem se abayiwe yi woni ne kunu de ne ha omo etibia ben no mo nam anti ama ase be bia akwakoduru na so mo de build on account our TikTok de but yi hu ene ne keka ho no mo ye wo social media so ro ena emwa omuma frimu ebi bu se omba no kra e baako ebi se mienu ena chese efrimu ewo ho Miss, and some I call so social media so a fast sister in ni kunu ehu. And then I'll be can ede afam. Enye wa dwenchire. Adepa for mechiamo TikTok for mechiamo. Video na etwegu no nyame anim ne krede me hu ye na ya ma ho te. Na asama me bisa me ho ani say which can draws be this? Asema mi hu ye besi mitima mi se so for mame draws yi de bia na be che draws kro we curtains draws ana say ye bed sheets draws ana ye parachute cause we draws as in pioto When you friend pioto na kasa so for mame nanka wo shade ni din a obi bebisa me hu niam mienu pair with them so for me hu so no bodua no crap dua bo ne de tie enko baby a na emo me before say metie si asem ni be so oba no be kire draws no me draws ni na hia me so for me enya wo be ma no court na asem na wo kan na hia yo ye eho ni hia wo draws ni na hia me draws yetimi bo ho no crap we am on enti no untimi be sha draws wa mo ho asiati ncho na wo sa de to ke wo to yesa na wo de na 20% conscious de yin bi wa mo ho so mama e se ko bo pants so for mama jiabo na pants kra asare akono so for mama jiabo na wo bo ni de tie yate na me de hia me wa ha me come go de hia me say me see draws no people are worried what people like is actually making them talk and it is how the draws has still in choke ya de to sneye ya ka ya de beto so pa mu ho asem kra ba ho me kira mu ni pa kra wo trendy and then they all social media ni baby also building the page the building now there's a problem with them be careful of nipa wo ma ho kwan ma oware wo be careful pa then so for me jiabo na wo bo ni kra na menti ase ho na ehia me no ho hia me ti so for me draws no pioto no betray the enti asa wo ye oba na wutimi sha draws atin to me advocate for a man draws I hope I'm not going to say anything. My only problem is with the pioto adepa oyoba sure me yoba in kwande ese me bisa the questions cause also oya queen mother of the empress munina empress no crap ganja munina ganja no crap empress na am nko can say Jamaica na mko bisa empress o enti wo oya empress munina empress mo empress ne da mo so no mo head mistress and aba brother be trade enti a wa sha draws wo video say trending as microphone kan wo se wo kan okunu kwate ne de ebusuafo me sa mo ma me kan kwate na mo nti ase ko so se eyede mahogany sapele ni kunu dia me say a video ye beto ho ye hu mahogany kokumba kra ye hu sapele de ye hu ane mi hu ye na ya asante kwadu say me video ye beto ho ni gay digi ho na wa hu mi kunu dia na ye sapele na mahogany na adie su mi hu ye na ya asante kwadu na mi hu ye mame draws ne de ye be kan wa asamba de mame fa nu ntu nchen tie wa wo sha me hu ge on video na ma na nyo wa Mr. I am out the videos not to so madam draws video e ma na nyo wa ma e ma na how madam pioto video one thing I was our channel energy to one say ye will be your friend mental health
You will be your friend possessed. Okay, spirit possessions. Dear me, one who say, "I near mammy, you never know." Is either say, "Omo you possessed," and I say, "Omo, why no near ma a drain no problem about home." Cause the way girl you see ya papa. That is no your suffer. Yeah, no your suffer. And now buy no so your suffer, mammy. Mammy. Yam flow now flow one. A do baby a ha. And I say your flow so no one came to mu pentam kasa wo koye adwuma no. Na wan fa wo nan sisi ya. Hu mi betimi atwia fa wo ni wabusua so. Your flow hu baby a wo gina be wo. Say wo evangelist agina ho. Say wo kan nyame asem kan say wo ye prophet and a prophetess agina ho. Enforce ade ayemfa wunduru enforce nkoye asa wo ye obi a wo ye sunsun adwuma. Na wo force ya wo so person wo ye evangelist enya wo die no wo die ni se kan asem no enti wo ye wa adwen se wo kan asem wo di be fa say bia be fa prophetess side na prophet side ana say wo de be fa sunsum sem side da sunsum bi betumi atwea fa so cause me shop boy na opesunsum sem am ti so kita calabash no kita ade we fa ne se podua no ye nyankom ade enti mo ma ye ntwiti omo as omo ye case study project work kase mu a cause go for say yes say ne no oba ni okunu tie pa ne ne omuti bia mu etisi na say bibi koso me I'm not going to body shame them say be almost what na they are looking wretched bisa na omo ho asne asema go for kan your mental health yes me energy baby I met channel 2 is say all bojia no and all kan kwoti asem and you dey build your page and a company be ya TikTok company is that a company that all can want asem say yeah no dia me baby a me dream ho kra ni say all bojia and you think I miss me jana draws no okay me dia me person me chi wa adwin say yenka draws na sem na yenka the mental health na yenka sunsum sem eno na your problem yeah me sure na me wo so ka muslim sem I don't know say or you muslim ni a I don't know so you muslim and me ni baby abusuafo no wo say or you muslimi ni a me pa macho baby biara abusuafo no wo muntwa moni nkwohwe mu nua ba no wate na ebia na bibi sunsum sem kakra ha no muntwa moni nkwohwe yes me can't pure tona sem because I want to be sure they are not drugs na see a team chona na I can't think far down no because I say I don't any message into no share no one you can't be doing that as a woman. You can you get me? Anything go on share type be e you onim ye wo drugs ye wo antema achini bi wo hono ma so mama got kind of panties ni bi no mama me drugs won mama wo ba to drugs bre me dada wo ba to drugs bre me no ye wo bi echi ba we ni genati ncho I don't know say time na ye kese no drugs na ogusu shedia anya bia wo hye bia wo to kese on say time aye susa no o ma mi kote show ado at oversize and no cre say na be shache nti I don't know say bia ni na ka mo spirituality ni wonti no or to drugs kese na da achi bia obeye kese a na ne to afele me ho ni hia me oba kura mobusuafo se mo ye muslimifo a meso me ni baby amwo muntwa mani nkosho mo they could be living their best life but believe you me say BB is wrong with them they might look okay but don't forget say BB abodam sheshu bebre our mental problem and today be ameka say Kromu has say they have less knowledge our mental health therefore obi na when you are going through something you can discuss it with nipa cause on mete wase and to me principle even when I'm going through something I prefer to quiet myself in my shell than say going out there explaining myself to people that omo mete dey me go through na say
I remember when many years I was on drug. Jene yemi skin. You have no idea of jene yemi. Me sote, me lose weight near there. You have no idea. And people see you, will suit you, will suit you, will suit you. How many times are you going to go out there and be explaining yourself? Therefore, I decided not to talk. As he said, when you are getting there, same people are saying, who you. But the thing is, that wouldn't baby and Jina and son of a you have no idea. Miss Ramo, Mama, you treating Mama, Papa, and you of mommy as a case study. You treat almost a more mental problem. Cause on a normal day, no, and your dear and a member basha draws a team choke. Now, obey the two sakatu, yenam social media, who are Baba Wabi, or so one the moon goddess, one the moon goddess. Akosia moon goddess, ya won't say about me. Ye chen say no, akakakra. Oh, insulin conforms to son so thinking, say, oh, you're okay. And now, okay, can't say Busunya for and there was a time being a meeting again on the interview. Na me say no bibia to no and no na ye the trigger and then na ama de ekoso ne ye de ekoso aso so for mama Joycelyn so for mama Joycelyn any papa the greatest ganja love for no omobusuya for when you see them say a moment mentally they are in their right frame of mind. Minim dia mo dwen ena minim dia mo ye fa ho mesra mo wo hwe de we ababa wo we esie dwen na nani ase atu toma menya sure say omo hye wi no abrabo say no pese omo wo okay we dia minim say omo hye omo de fa appetite ai ma didi omo ko ma ye junkie kura na ya no omo nyam street kura wo bedu no wa hye no osa no ko ho omo ka stay bi mu ye fine sure. No, anyway, there's everything wrong with this guy. Mr. Mama Maya Tratrium. At the moment, I mean, so on my mute or comment section, I'm sway. Omo nya pepe sa. Omo mute, omo video. Yeah, omo mute, and I'm saying no, omo nya pepe sa. Why are you scared of comments? Nipa no, it's your page. Nipa no comment bibi na wompa. It's up to you, so you will leave it there or you delete it. Me when you come to my page, now be commenting bibi wo ho no, it will be there. We be kwa ko hu smoothness level, ancient of this, we be pa na da ho no. Cause one day you might meet me in person. We be say, oh, be me ko follow. When you be ba o say be na wa ye me. Wo ye me e ho na be show nipa ban, me kai wo. Nti be wo delete me. Wo ye me and there's no way I make delete wo comment. Nti so for my draws, trending draws. And so for papa ganja man, Mr. Mama you treat you as case study. Cause me not sure say wa wo hwe me no. Wo be hwe draws ati ncho. And about tam e dia ba be nam social media so. Sisi akwa ni bie ba. Omo krampo a you know, omo ye vegetarian and omo hair no e neat, e clean. Owo lady ni kunu iti hu ya. I get something which is there. Miss, me chawa no. Ebia afen obi abaso ye ba kokko share a lady ni video. Ah, okay. Yakoba ni agwa spiritual side na den okay. Ye short so. Tell us for ye try ye wen na ye ko share lady ni videos ni bi emra yakoba ya to aso e dey ama. You could na build the mame. Who's the young show? Question na sa punching a gwadron with Jimmy no and punching no military no. China for me say when China, won couldn't punch never say no go mind anyone no. Was ya no say do Jimmy no. Why no go mind anyone no? Was ya kwa. Only blah blah some building page no. Make how nyame jam go no abusunya. That is it. Or how be am 50 the one. I say me building a TikTok page. And building before both ya me. Jago rams no so. Sa rams say me jago so dia pon no abusunya. Was ya ko dwan or you video page I had the kids. Okay so build I had the kids. Was ya kwa obo dia company out in wodia. Odia. O be tell me company be Jimmy akire me. O send dry ye ne. Dwan kwa. When you said you who are say what who anya fe. Asia who say magi salt. Who say magi salt na lumba kan di pa fun e din senfun. When you said Ghana dawa. Asia kwa me na obejimi akire me. Hey. Me di me crew boxer. Me crew boxer dey be to me page way. Sin go photo. Hey. And hey. E dey na hey. Shatta Wale yi ne quarter fia na no so quarter ye.
So what dumudia? Oh, something. Oh, Timbedia. So my Ghana dia. Why you what the fiance and Krumedia? And they are so quatia. And I now when I quote you will love me. No matter one. Because the program so Mrs. Shake is on out in Dubai there. And I'm a best of trying my money. So what do you never go to him? I got the way I'm calling. Bana baba me tito na menya pepe ya wa yo kwa me yi wa ma shegu makachira wo so babo me den na me tito kwoti kofi o kachira wo shek wo be bode na me tito kwoti aho dia sade dia waka wo hu wasi odum dia timba sampele we enye nim tudio she yo se we e enkran aduo hu se wo yo bane peja di mu na ba be menye pepe o de ko ayin de ko ma to ma mi kunu baba what they have say boxer video ya de ko to mi page we papa we dey make am me sen kam ika fesu so master papa mi ni ala ti fa te won la yi la lao mi papa shake it won wa shake edu George ya ti ankro wa ye bidroi George Jordan sa no wa hwe ne court wa yi no wa hwe ne court ah ewrade wa di mo bro papa edu ajagulaja o say say die yenkolemo na edu opa wo kuma se so for opa wo bi da kwa ya do o say chief what you do there they dump pillow what you dump on our build mommy who's the young show kwashana sa punch na gwadro mu jimi no and punch nwa military no China for me say we mo china mo ko no all right I will share for your sanso mo bi dia kwaba ebiem over so for comment part comment section me say comments no ba na ba mo ko so na mo famra bi pem no making kind e wo fie ha e de amamo na answer me sa call message so near spiritual side no mameka will set tap send so Europe Canada US so send this car e de abagan na wo de form mo account and as a bank account for more than Play Store and App Store na download the tap send app no what download you be so promo code and one so about the party TV at the actual about the party TV show your first transaction or Europe you bet €5 so Canada and say US and so I bet $10 UK £5 into cost no tap send app on federal domain na elbow FMI miss yanto so elbow near spiritual side that loss e boy ko okay so yeah boy spiritual side ni mo a tie minim ne calling aspect no though I beto media no so ne ka say because them ko girl ne ka ne papa ne ye hwe previous picture no kwa point ko for ka say oye sofo enti mi be gina sofo de side no so de aye ka say aso say oye sofo de de meka ne say edu bebe nyankopon frɛ wa ne nkyerɛ say e ma wani nko ofie nyankopon frɛ wa before me I believe say ubeko ofie no it was said like ofie should be fully protected enye ejuma bia na abegege ama ho asofofo ni bebre wa onuma wo nipa 20 ejuma dan na so still no oje sikanti ubewu sikanti ahunhun betwia fa wo maso. Set a standard for yourself. I don't know if there are pastors out there or more yes no. But young first idea when finding sum some young farm bongrem. It is said we are so far fin ever say obi nima obi chere. We are so far fin na wo ba mesremo ana we sum juma afen na wo ba mesrew. Eju baby a ejuma no do nipa hia mo wo so hia ska. But set a discipline man will say in a day and in a month. Nipa 20 ejuma na me ya. Nipa 20 ejuma na me ya. Cause you have a family to cater for. You have a family to monitor. It's your say we sun ejuma. Na ya she Madam Dross. And then you kunu ganja man yi.
ne bia me hwe de we omo si pe kura use na o use bodua na e bia spirituality kakra ka ho enti saa time e bia me ka o ye sunsum juma e bia sikadie bebrente ahwefo ye de ye mfato yes asem bi ba mo ye twa ho kakra ne ye de aya dance right so na e ka no ye twa ho bi ne ye de aya dance enti me twa ho bi na me de aya explanation. I'm not referring to them tie enti ebia wo ye sofo esese wani ko wabusua ho wani na esese ko wabusua ho enkrofo adwuma nkoa na wo jeje ana wo jeje ebia mi ke wukunu ekwan bia beda no ho esese wo ye hu adwuma ebia sunsu ebia ufiefo ehu sesisi ano umu ayedu wukunu mu oha umma wani nko wukunu ho ebia umma wani nko wo yire ho nkofo adwuma na wo jeje ebia mi ke so yire ye kwadwefo ompempa ye wo de direction gu okrampa a wonye ebia wukunu ye kwadwefo ompempa ye wo de direction gu okra a wonye enti se wo fiefo calculate na mo se sisi ade wukunu mu odu be ma wakofa ni ye yaso be ye hye emefo a wo fie ha ni na so be ye hye oba we ni wakofa no ya nye steady obetete ye to enti omo ya enye ye dia eba ni sana omo be buewure ebusua nim ufiefo abefo ni oba ni fiefo abefo be join hands ufiefo abefo na abontenso na ejuma bufo abefo be join hands no ma buewure ufie ekwan da wukunu a yenya no ekwan da oba ho a yenya no enti wa ye busy a wo jeje nkrofo ejuma enti time a bia wani be ma ho so se wa bia wukunu da wosiniti wasini kotodwe wa dwe ya o se ye normal no fe obi o ha pa oba no fe pa cause enye obia na ye de ye nsaka no enye obia adwuma na abetimi do nsaka obia o de wo nsaka na eji na asofofo bebre omo ye omo ye sunsum dwuma ne bebre kwa na wa charge o cause obi onya de wo nsaka na adwuma se kim onda enkwasi asem saa na afia so iti girl ye adwuma ya ade ya ato afa wusu yi me de ye mfato ofi se for all you know say am person ya me adwuma na wo ya ebia negligence ni watu ni fie asarem o man ani nkon ebia mi ka echi na ya kasa asofofo ma anye asofo o ma sai asofofo ma sai die nti na ya kasa asofofo ma sai o mu de form so enyam po se bi po de form so ebia mi ke papa de bia wa busy o si asore dem de bia wa busy o si o ye nkrofo adwuma e wo se na ni ko ne mma ho na adwene ne se enam so ye osofo nti automatically ne mma no mbedi na namo ne mmra nsem so esi bonim se esese nyama bi wo ha odi gu akwam same thing applies to who individual pa wonye sofo ebia wakoware bema bi wakoware oba bia onye mpai bofo wada die na wo ye nti de bia me kase me bema me ne wo ho nom ne ma me ni ho a me na me wo ho bema me ware ne ma me ni ho nom a ma sha me ho se me na me wo ho die nti na me kasa me na me wo ho nom ebia ne ma me ti ase ne ebia ne ma me monitor no o make sure ebia ne ma me no ebia fie ni beyi na ewom no ebia ne ma me de bo ne de ho ban nti therefore sa ma me ni wo se me so me force da ne me hu be before by force before in a way ne bone kwan so but I always say this me o ka be ma me ne wo ho no ma mambo wa mantinto so sister due o ka be ma me ne wo ha wa ka me no de ebia na wo nkonya oba a watese me a wo ntimi bedi nkwase asem woni fie ebia wo nkonya oba atese me ono oda ne ho jatabru a all monitor ne territory ebia wo dia no oda wa hram odi pizza wa no drink egusu wada ebia wo dia no de onima ne se oye ni tina behind beauty no there's nothing like spirituality behind sa ho ofe no enti bibia betimi atwea from fie ebia wo dia na wo da ho no no dia ne dressing na asa so won tatia on read the meaning to ntatia me so ebia me see ekura twema me see hey ekura no physically ekura obetimi edi edua spiritual dia no oye ebia me check ba wo dia da enti me so individuals edu bebia ebia be ma no be worry kama but as we bisa ho behind our area dia na ekoso omo ba na omo sese na so yo makumemu ana so omo agenda
efie na wakɔ tsinem na busua na mu nyina makomu na ye de papa mu ya ji watu ma honhom e wo fie agi watu na mu nji wuntum ebi na ekoso oge we abrabo mu no esi na make us for all you know Madam Dross it has everything to do with spirituality into who shame ya whether eye oye osofo ana onye osofo individual bia ukoware bema whether oye sofo onye sofo you individual person make sure say baako ye mpaibofo baako all the time I will say when you call baako no ho cause obedi o bema na ye mpaibofo onya ne so ombo pa wada what is a what show no kwa boa we be ye wonya ware so ahu say at the moment abe ware as ahonhom ni na kira ware cause baby odowo baby asundue wo no omo mpe enti wonya ware pro mama omo hu so ebi obayi honhom bi woni fi a ehwehwe ne dada ebi abema yi nkrofo adwuma oye omo hia ne dada omo nya na omo abo ewura ne fie ebi so a na negative energy bi person odini ye adwuma ye won negative energies bi so based on wonyama a wo ye ntino ana bia wakokasa tie obi no abo ewura no the way yetimi to adwaman ma obi yetimi to yare ma obi the same thing na honhom bitimi bo wura wa na odu ye adwuma wadwe ye so wona mkwan pa so nso no ogu enim ase na nka on a normal day nyame honhom be ne bebo ewura Madam Dross Joycelyn no baba yi the Dross obe yi the Dross so no say the Shatta Wale kwat na ebe example kwase asemu ye kwedi no ni Shatta yi ne de no nim so kwot ye na we me miss we me kwampa adwuma mkura me wo mkura bo there are some words bi kwa wo kwa miss kura te se me use kwampa obedwa lie now we was at life or say Mr. Shake shanu abe bodan ni mo enesa mo be bodan shemi mu a and you think she's okay. She's not okay. People are going through a lot. It may say mama yen treat Madam Dross as a case study. Oh, serious attention. Sure. Yeah. Miss Meda say, oh, that clause. I say, hey, some miss you guys. Hope you ladies are doing okay. Yeah, sure. So yeah, catch us. Tell the woman to come try my phone. Mine is my whole done. I say, hey, miss, leave the woman's pieto. I say, very true. Mental health is very important. Nadia or the buyer. Oh, I don't know. See, Joycelyn, TikTok or trendy or any kuno soft one can know or your soft or any soft mammy. Siciano or Master Son, on TBM and a room, screen no as soon as shabby. Yes, yeah, go. Mammy Chia for a shame, Sabri. TikTok for baby bear, I'm sure if you be an insurance. We're done. Oh yeah. June, July. That Lord, we're done. Mammy Chia for a shame, Sabri. Miss I call a spiritual side na yentomfa ebusia se o ware obo ho a unso utimi ware na ebusia ka se be ma we de mempene so oba we de mempene so yenhwe ho side nso because yenim ne baaye na nkade ne beba na sebe Mami penny motion ne pictures na utumi so no mu giromo na so ye pa abayiwa ne ye kama wanya abayiwa kwa maame ne wo ye kama wo bosi kama be ma no so ye be memu a ne ba ne sen da bia de ba kwa ya meka ne se ewieye ne asem adepanya ne ya ye te hayi o ewieye ye 10 years ye 20 years ye 30 years bi no sen ene ye be ye nti ade bi a ye no se de ya meka na me ye hwe nankwan a ye da ache ne hia se enei ye pri ye ho nkoba nyina ye 20 years ye 30 years no nti sei ne ye be ye da bi nenka no nim se ne tina bia enie no nim se sei nenka be ye because no nim wo hwe na me hu ni se onye complete wo mu se wo mu di odo and one thing I me dan nyame ase e ma o ma brabo ne se still na niema nkoyie but omo te omo ho ase
the way a wo mu didi wo fufuo ni ade no na mo mesre se hwan ba no abusua ben abusua wo mu firi mu no mo hwo mo tra se bibia ye okay bibia nya okay because adepa nipa bi ani wo wo be ware oba asabi what say no what this draws way betwa draws way beba abonten asabi oye 100% da it me to me no me hu ni say enye kwa abusua beto ache wo mo ntempre year I think say beboa dan say in 10 years 5 years bi ebe too late because way situation na omo no ansha na one day poor na ba kwa nsore because o show ma abeka so mo ye okay but still na bibi wom and afen so ye nhwe abusua mu kakra say ye man na ye mrante wa bi ne ye kwakọ ware na ye busua beka so awawe we de mempene so aye amom ye ntie ye kan na we say ye nim nti asa ye to ache ba bia e de kona aye say ye kan say fufu a ye fram what I say obebo so obeye fru obeye say nti mo be ware na oye osofo wo ye dien wo no ana mepe maami nso sa mempene nti adepa betimi aba say e bia maami ni nanim nia eye ma wo nti say ye mayiwa ene ye ya yesiso no etrebo ha momi enhwe yentie ye maame no kakra yentie ya wofo e bia wo kwa awawe bi na wo maame say awawe a wo koidie wo hwefia efie no ofirim e bia na efie ho no wo mo no mu wi say ya na omote e bia na efie ho no wo be ware ene but awie ye no na enkoyie ye sanke ye be hwe sa side ho so anke be boa pa because adepa ye wo fie bi ho a wo be ware ifiti atene na ye but afei ebedu ba bi no bon say enyema ye basa wo ma mekayo e bia wono ne de wonim abusua ho wa check ehu say abusua we wo ware mu a ebedu sa abre say nete ana wo ware a say nete nti momi enhwe se ye kwa ware a sa niema ho side no so momi enhwe ye wo bu ho a na problem bi enim but e bia na wo maame na empene a eno so e wo ho side nenso me pre abo ho ware no senke ye be ware a enke me prefer say ye mfa nto awrade anim awrade be ma we so be ware me oye me seso boafo ana wo ya me mfempade na wo yi ama me na because enye obia no wo hwa woman na asefem me hwa no e wo msa dross no de ba me bisa me ho sa wo bie ni ho wo ye papa hwe ni hwi ho hwe se de ni tri ho aye wo mu mienu nyina hwe wo mu tri ho wo bie ni ho ani oye papa we sabe wo ne bodamfo wo yi ni tri ho ne bodamfo gina ho a we de mpanifo mo animu a different bie ni wo so ba ne triwi na wo yi bodan yi kwadwantwi papa bodamfo ko enye kwadwantwi obonyimo kwadwantwi bi o wa bodam o we krom na meka na asem ono so kwa obi ani masem American de o wa saman kese bi ani kwadwantwi American wa ho enti mi hu ni se onye okay enti se busuafo ne be pre se wo mo kohwehwe niam a ekoso a enka bebo because adepa ene trebu o ho nso a ye nhwe ye ma sade ebinumu ka se ebia ne bawu ena eno nso ena yes ye prese ye ware a ema ye ntwe ye ho mfra busua ho because ebia wo mo ware na nko mo ban busua enke no nso no asa enke adwen no to se ampasa de o mo ka se ye adwen na ye sa I think say abusua benwa all the time no be ben ho eniema wo ye dem yes because unse binimo ka say wa wutu na ne baba akwa afrim nti e bia no ka ho nti na waye sa no awawe bi ho awawe obu ho wawe wi ano ache ne ho afri abusua no yes ye fra bibi nuclear family nti one day one extended family no na anu ane na abusua wone ne ma ene ne kunu enu ano no nti sa wo ye sa ne ma no so a ye nhwe se wacho ho afri abusua ne ho no wo fe say BBC a wo kwan because abusia bi ho a wo ware wie na wo ho firi mu a wo mo sanfa mo ho de besi bia wo fe say wo jam nti so wo betimi abo bra ene ekọ na mo so ayeden o ma wo show mo sa nti e ho no so mo me nhwe sa de no obu ho ware wie na wo no ho afi abusia no me nkase bibi nsi na mom wo hwe emayo maame we ni kunu ni situation a
ade pasa wo mo ma meti ase a wo fe se nkebe o mbe hwa yes because the way I born papa it is omo ho de a ene mesra wom se nya busuan yale de because ye wo bibi wo ho a ye frɛ na busuan yare ubokom na bia ne papa saa no te ubokom na ne saa no mo te sente saa de a na adwene da fie se de wo bɔ ne papa ne ne maame di ni de wo mo nto nhwe wo before and say be too late because wo hwa boy na me hu akola bi picture wo nice boy wo hu and wo hwa munua ne die mo etro bo ha wo hu nkwan na otum sa nkwan we de Uni kosua bi ne wom say omo pache de but adepa yen hwa ho sai the sport na ye neat na oba ne de ko just so oba ne de neat neat white neat adepa point we hwa ache yie pa that time na not adepa point ne nye neat no get say ahoti but say so na so adepa Party enye wotumi say washache nti wasia ma ye jokoto wasia ma ye aye too much nti yesre no TikTok for any woman ebetimi ahwe omo say e bia kasa bi reporting account no ade ba kwa TikTok for no say bia obeyi san yema no wo TikTok ni ade ebi mu fa mu report wa account say see ya reporting because enye do ade ba so ho no enye amate so obodua ni ade ade pa we duabo bi wo ho a eni nyina so say dia miss kan enye duabo bia na etimi eye yi o so wo nyina so eni onye papa because o hwa na onye okay enti nye duabo na obebo na be because ne oye ni de ye nim gwase so the way awa body tie me ko ni video mo ebu ha o beach na o she pint that beach pint ni de omo nfa community guideline to so and me kwa waka because ade bi o ho a wo de bato ho a eye utumi say ade we de be man kola sua de afri ho ba wo de to wa e be block your account ubo ho ani am account one na say ye ma me bisa na me twa da pa wo mo ana me so wa fa mo yi afri so ya woni emebu ho a wo de to so a wotumi say ade we de wo de to so ama sabe nkola asua ade ana obi twa kwan mu a na say obi send video bi ma me no o twa kwan mu na kwan no twa no wa show one place pe instead so be sha ha say no nti I said me so me try say me de to ho say de a obi ye bibi yes account one can bo obi wo mu ana ba wa mbono but I said the way anke bebo no a me de to ho no yes eno na me de tu mu ne ama me won so penko suppose and I'm so okay ene one am so me twe camera si manim na me twa wo TikTok so we ni post so we wan kwasa de a we enye ene me twa me hu say ade chen na o yi one in every so ama me aden ye woni emebu nti bibi say ne na sese ye block no bibi say because as a marriage obi a wawawe I say I say you know only the kunu yi no no per se or the building account and the what to mean building account or the building account na Ghana for see there be ufin hin na oba that be o at the pa na say social media no TikTok for tie yan omo pa kire say we build there I say yan roro ye ho there na e be start roro ye ho so sa na omo kan there ye won krofo a wo mo body sin no what you say enyo body we no mu hia so body we no mu hia there wo mo nka na nkrofo start say omo be roro ho there build on account it is say YouTube for block account na TikTok for say the omo block account no so omo block ya no omo nkire nie nti a ye block e wo omo te say dey didi bo nti omo so be video no wo be didi a enye say wo ba roro ho wa sha se why woman no wa sha se ba kokran bo wo se wa che ni kunu ye kan say TikTok ska wa look nti omo didi adepa wo di be didi adepa ko ne say dindi na omo didi no na wa so omo content a omo be create ba enye say the way awawari omo betimi a kire awawari say the omo shase a omo bedu say ye wo content bebre wo ho thank God omo ye couples nti ubetimi a time omo shase say ne shase nti adwene nya it is to me no yes ba omo beti ba ko no bi jana na mu say lady na kotwa o se hwehwehwe anu amenya boto asa minim say no na ye ba beka anu amehwe no that 3G wow ati abafom nkofo ne nam 5G no ne nam 3G nti we ade papa be de be free mu aba
ene ukoto phone na 3G a wan kasa imagine ye beba ebe twetwesi wutimi nya kompo nti si aye keka ko 5G ya phone na read o de ba cha mabodi o ebe twetwa uni ma enti we si o ma dwe na ba 3G momo wo ya hwe fa ho nya but obi be say e den a aye nkoso awie ba we be ye mi se betimi aye we omunya counseling ebetimi aye ene omo sorry abusiafo ni sorry waka entire chire na dross we there won hwe no wansam fa bie mu ama na nye o adepa enye kura dross we there ogu mani mu ase YouTube for channel won munya no mo blocking account na we there enye adepa won mo blocking ade no ogu mani mu ase sa ade no good baby ogu mani mu ase wa fusu a wa yihu esa to akeka o afu we ye de to akema ye chani sisi na hwe na fu bi ade to ake nisi sa apa na sisi we won nisi sa kokosho de ode to apa e to akeka ho body enye ahoma ne na atekọ 3G a ka body ne nice ka body ne de eye nice sisi a body ne nim na ayehu ba body ne de sisi a wo du abrochi amrofu ya abeto emrofu ne beto etwa ka but ohun se won di aduane papa se tunku saw se yele o se die no se eye nunumu kwan ayi emisa enra ba ku bi a emisa fufufu ade ache so sa na mo ye frɛ no ade ache so fufu na ade ache so no ena owo na no kwa benya no wadi ode tie ode tie awo sa me me ndibi na me adu ko sa no na ode be sa fufu no ode tie awo fufu no awo asemi ku kofi wa miku daddy papa wa here wo dey abra me we me wo wie na nka wo sam na me ho na wo nam afa me ho na me say mami papa ma ne dey afa wie ya na o hie na wo hwa nkwan ne pa eye nunum nkwa nkwan pa me say warade yes ram yes ram so for mami pioto so for mami pioto so for mami dross yeah trendy any osofo ganja misrem we ganja love empress munina empress yes mama yen treat you because see anya we say network no we are somewhere around 5G ono ne dia na da so da 3G ahoma no wo form network ni wo form inti ensisi so sa na nko obi a okeka nkwasasa na otwe papa din wurem on fere shake me enanye ma bi okwanfo a bi timi gedi ne awayi awosoro we ogun impepefu ani masi o so for my draws pioto ye Joycelyn na Joycelyn o pese ye fe Joycelyn o ba wa ye otiri hu kusu we Joycelyn fo nyina Joycelyn we why you tiri hu kusu we no ye wo si papa enti yesu egu so ye so for maame mu ye sunsum se mu kitabodua a ukunu so ya no di shire ayeye no ho goddess one goddess enti wo si ye treat you as such you see how ye so for maame draws wo si ma ye nkan se ye kan na wo buru ye nua so for maame draws it is well okay. Yeah, ni TikTok what you were doctors or TikTok compound house no. You were doctors or you were nurses. Mercy for now. Yeah, ni TikTok doctors for ni bekasa. Now, Mr. Mama reporting account what? Now it's a ama report ya radio de beba no. And for best Sunday are fine. No that bio. You come Aji that oma mute your comment. What baby no ma hunyansa mute comment. Nessa no kakra na that you can sense na the go down for mama mo be crap was so more than what are you talking as obi a o tonko o ka tell say o da was me nai obi a wa bo se me mabo enso o chegatem Mo report account. Mama report account no why? Munja so me oba change draws na me ni problem.
Obesisa because me problem kese pa. Wona wo se wo share trumutia. No so no dey obesha. Shabaku ya no anam bichi. No abo brazier no wa share trumu ibi. Very nice. And wa share spice and wa say. Say wo ho bebre. Me kwa ni page pa oh. Nice one. Baku ikra na a new one abaso we ready to fight no. Okoshe Ebola no tie nja no next time on share. Onya no oye no ogu ye ni ma ase. Doris Mensa say good evening no share if we Paris. Baby I will be a year pa. That loss on the okay free Afghanistan. Baby I will be a Ukraine. Oh yeah, every Russia. That's right. Doris, we saw the commenting so edit by. Yeah, there will be so nya brand or share at the party. The TikTok na any actually also for my many also for artists or you our TikTok app no eso. My name is Kawa Girl na so short in the commentary edit abroad. Your producers on boy children tune na so Joshua. To the since a story we buy to ya kasa. I no dey bayiri na wo mu no adepa. Ti o bayiri no kote no. Bula ka tu na wote ye na atitie si na kuma mama. Oh no. Oh, she's only one just na near who. Meaning say ba ma na kote no so say ni deal say dan you. Imagine say wo fie no send message the amount. Obato. Me enye tiana minim say rasta for mo person or stress e bia e person o koteki na akoye eto aba. Mini fair. E bia person o koye otuntu ade to na etwetwe. Mini fair. It's memko. I was say for na ha na de commodity training na e de ebesmidi e miss ama and 5 best also e share him. Ya